ciana cie midi tamu ri he maundu ru kwamba kurugamia omenya kwanja ru ici cia secondary ndo ya primary ni kaka ya primary ni kaka especially the day scholars we magethia magiukaga no ru ya secondary ri anytime mugethie holiday mu secondary especially borders ri ni marumaga wega yes and maba kuita mithenya ya mbere ire tatu aya ba borders andu aririkana mwe midi kutu no wakinya muci uguo we wapaka kurora ni ungiruga kanyama ukarigwo ni matumbi ni mugate wake bibi kana niki agahare dynasty kwani na indo ciothe kwanyu icio ciothe we gukurigana kiria kuri okorwo ni rugongo kauga ati ni wambe utherukie ngwaci indo cierega karia yes wambe uthie kianda urore matunda haria meruireire uhararie kahurura you know when you come for holiday no you wake undu kiu gia cenjia na ikore umwe kindu takataka radio ri ni uko ari unenda kuita the trends yes you see when you're in school most public schools maundu maya megie social media to niyo iguru tha ici mati max saga yes ni utha ici uriigwe mucerire atiri god we makinya form 2 ni magia ka base care okay funny to break voice god saidia na simu yako dad karigo ati kamwana acikire muthuri ikaitwa ya thuri ile nyumba mam zile vitu zangu nilikuwa nimewacha kwa bedroom ya Njoki zilienda wapi karigo ikamwana aria busha hapo hapo asedio unaweza kujua dad kamulia ulikuwa namba ngapi Charlie nionea kidogo. Nilikuwa namba 14 lakini kuna max kuongezewa. Ndaongezewa kwa next time, asema next time atazibalance. Mwanake ahorerete. Yes. Wako ukinyanda wake ndio tumaruturia twawana. Hau ni homera mwana ni aracenjia. Ukamura. Uwekewe ile kipindi yako. Azi. Aja niweka ile video mpya meja. Ukamenya mwanake ni agimarire bio acenjirie nda story kwanje nigetha umenye mwanake ni agimara special tagicagire angithi secondary ria mena militamu wone ni arehera twana turia tunini mabao wow ucio riu ni akura yes tuka kirathi kiu yes Ika na mkate ujibabe msikie mkofiti sisi niko high school ukamenya kamodo shua yes nako menyaga a potential responsible adult yes nĩkwe moka ũguo marugamĩte ceni ukiuna mundu tutona toto nini aramokia na wow to crisp ona karore pop to duitito tropical yes thairu mara yara takiria tajagathi kuite-ini remote yes kamwe we ulipatiwa homework kaifanya Sunday Sunday tugathie kanitha sintefanya nikitoka mam ndabereria teguthi uguo ndaifanya nikitoka church mam Sunday na mnarudi shule lini Tuesday no ena karaini ka discipline ninge gucokia na ujue sikuage side pocket money ile niliku amagere iliisha si unakumbuka kuna trip tulienda nilijilipia ulitoa wapi pesa nilitoa kwa ile pocket money ulinidunga kondo nilichomoa lele mwaka na mwaka actually wainuka muciri mathabu mothe ma ubere wa bako maiganania mothe leo muciari ha Tuesday ni shopping yegi and there's a more money and then likewise the ladies I tell you kwa relax it you na mururo ne twa ici nirona anake na airetu wicebia kurona go ana me form mare toru uria marathoma atiga kehonoke kire mathiethia ni mathieta amwire mahonoke gothe yakuombe wapate B+ mahali pale mathiethia hani ajire form 4 sai handu makinya aria riu makwa machupi wako agia ndarathie break yes ndarathie ate matrip maya mathiagwo aigua ati ni kurathio kundu akarakara riu aya nao matanyitaga ri mari one ki kiragio
kuria na ihenya dining hall ati athome ai hapana na ndio kuri andu bado tugithoma ri mathomaga piu no hari uguo maumirira-ini ri mwi hapa kwa hapa kuringa thi oi bakaiguthia ati ro wa mutatara wetu naguo wa CBC andu takona Ibaithe kuna watu walikuwa wanajitolea mani kia tia zomi mathoma mama kinya tu library no maumirira mwi hia ani kwari na machopi imondo imwe stirathoma muno ona ne njaganu muno ona itithomaga sinyita ya mwarimu agithomithia yes haria maratathi-ini ri wona akianeana iratathi kiumite mukamenya kiu kiringite kumbe kirikiria gikagia na ite chap yes no nyuru tu ogekeraga mai kara-ini amwe itu twathie date by the gitumi tutahotaga kuria na kahora ni uria twariaga na ihenya ngathi haria wakwa riu india kigeranio kigeria kuririkana explain the Avogadro's principle 20 marks using Boyle's law amo macho mara yao kuhajari tukioka likuji moko kuria kwa NIS number 4 pero ikusoma ungesoma ana ugoteithia what is it behind there nothing ulisema tutaenda bali tuko hapa what is it what is the problem behind there nothing Go to Pugati. Say want to copy my work. You want to copy? And I was picking my pencil itiforo at her desk. But I don't see much mathire ko. Kaya gotengora you want to copy my work. Ule kabisa. Ora ya mulotere. Come on. Answer number 6. Come on. Number 6. Ungesoma Buddha. Ukamenya niwe nawe muturire. Wewe peke yako. Umemaliza na protractor. Ndio inavu. Excuse me, sir, this one want to copy me. Oh my goodness, tumetoka mbali. Ndio hiki maruta hilo sio au kofia ria ngiri. Omothe nio makona na duka cia printer rifarori. Cia photocopy. Kai guthiaga atia. No andu ni macabe buku. Kuleni buku. Na he chupi amwe matutangaga muno. Kuna kiuria. Na ukaigua magietia graph paper. Wewe ukarigua rahuthikira. Hai. Maria aja. Agimauga mu practical laboratory. Iwe chope mu gatiriri. Excuse me, sir. The chemicals you have given us are not for this question. Ndio wewe tukanetie ta murogi. Ila siaku ni aruta ndogo. Oh, sorry. These ones were for titration. No, sorry. Let's collect all the beakers here, please. We shall give you the proper chemicals. Wengi aneo kuandikite aja. NaOHFE. Kau tu kan dia tak ada sayuran. These chemicals are not for this question. Get away. Adore kakija kuona haja. Rihanno honera. Oh my goodness. Hedo ngani waketie bansen bana no karuga.
tumetoka mbali. Muthikiriria mura. Mna ciana ciarĩria cia thikũ ici nĩ ciendaga gũikara ikĩaragĩrio. Apige buku. Ihinda rĩrĩ me mũciĩ. Yes, interact with them.